Sibambe kanjalo mfaka quality mfowethu njuma phezulu enkosi ndlaza abawothe kahle kamphuma kwelight inshorenka district number 53 ntuze singathi ugidisa ikhanda kancane kadlakana udala ukuthi kitsa ngene sidinga ujive ranje abalolushoni lang lokubanjwa istress. Right bafowethu nguChooks VIP the legend wesesemba bullets lo khuluma njengamanje. Sinohlupho ke bafowethu niyazi lana indebe yomculo ayikho lula. Siyashota kakhulu, siyasilela kakhulu ngama instrument. Sicela officer usincedisa ngama instrument. Asithinte officer usincedisa ngama instrument. Inumber zethu sizazikhona ku bio laphana, zikhona ku bio laphana. Khonapha ku TikTok i-official channel yethu le. Siyacela kakhulu bafowethu abantu basifakele izandla, abantu abafisayo ukuthi bangasincedisa. Siyazi izandla zilingane bafowethu, isiphiwo sikhona kodwa ke izandla zifishane bafowethu. Siyacela kakhulu, siyashota, siyasilela ngama instrument okusebenzisa isesemba bullets le. Siyalithanda kakhulu bafowethu, siyalidinga usekelo lwenu, siyalidinga usizo lwenu. Ngiyabonga laphana, ngithi danko.